Edison Ampire orukure byo kuburangiro mu bureberezo bwa North Kigezi nagira ngo umwaka ugabara amajube yongire okusinga imyaka yenyuma. Ahabo kuba abantu bingi ogumwaka batwegisireho hati turi abantu igani 18 obutwantsimbiro mu kasheshe konka turi namasiko nkina baratwegitaho mu mahanda omukutamburo omu nakabonero ko kwikiriza no kuwore ko kwehayo ahabwa Yesu Kristo tereza amani go kusiyungure bitwantora nk'umunsi omu kandi nyensi tukahungura amagaragataho tuganiraho nabamwe habara amajye batwire nubazana mugongo kandi obumanzo bono babahera obujuruzi kandi kikutume kunjemesereza kuzana mugongo no kwehayo ko kwentumwaza yahireyo ningashi abajurizo kubayahireyo bakafera edeni nituntwayo kujya mubiri gwito kugira ngo tugusase okwikiriza kwitu kumizemo okwigana na mukama ino kweka yanje yabirera binemu naganyurwa mu ruhanganye bembera yankorere byo kutangaza binabire ni kanisa yona yabitereza urukora maga ndebe yose nangore byembabazi antambire birwara ayampa businje kandi n'ibintu kushagana ndebe ariyo nabigarukamo Minyeto abarema abakikuru abagurusa hamwe n'abandi nibo betabira mu rugendoro Yesu tumaniza kuramaga nisima mukama ngo byanda bizimunyu byinji kandi ni musima nahina yegana ukwega kwanje nahina shika ni musimira mukama mbwe nyine kumutambura mpaka basako yame byensi kubango bwire yanjye umuya yinjyo ndukore byensi kumukata mukama njiriye mbabazi na cyante ndikokore n'igendo Hecuro cyo kwijuka abajuruza baferire na mugongo nikibaho borubiro bishatu byo kwizwa mukaga buri mwaka kandi abaramajyo ku rugo mu Uganda na heru nubatambura kwikwa mu mwanyogu nanye ni mukago kugenda kwenda kwatanisa na Kristo gasha kwa danu basibiye kandi ukongera ngo ayongere kunyebembera mu rumo gunda abe ni nkora